Stanemo pravo, paralelni stopala u širini kukova, izvučemo se ka plafonu, zauzmemo neutralni položaj. Udah, kroz izdah spuštamo se dole pršnjem po pršnjem do poda i u povratku udah, kroz izdah, pubična kost, odnosno stidna kost inicira pokret tako što guramo napred i osjetimo istezanje u donjem delu leđa. Idemo udah, kroz izdah, brada inicira pokret kad idemo dole, prati je glava, ramena, ruke, znači gornji deo tela opušten kao hladno. I uradimo pokret 3 puta. Možemo pre nego što počnemo da radimo rolanje, da uradimo 3 puta udah, izdah, da bi se skoncentrisali i opustili. Vežbu predlažem za svaki dan.